Veliki pozdrav svima. Ja bih htjela danas nešto ovako ukratko samo da pričamo o imunitetu. I evo, pošto nam idu lijepi dani, htjela bih samo da napomenem tu vitamin D koji je jako bitan za naš imunitet. Sada znači jedno 70-80% vitamina D mi dobijamo preko sunca. Dakle, to je naš najbolji izvor, ali ja ovdje imam dakle, suplement vitamin D koji je najbolji da se koristi u kapima. Ja sam nešto greškom, nisam dobro vidjela, kad sam naručivala uzela sam ovaj u spreju koji također isto nije toliko loš. I dakle, ovaj vitamin D kao suplement najbolji je tokom zime da se koristi. Međutim, s obzirom da smo mi ljudi koji živimo u 21. veku, da smo zauzeti i ne izlazimo često na to naše sunce, dakle ja svakome preporučujem da uzme vitamin D i u obliku suplementa koji će da koristi. Dakle, ja ovo koristim jedan, da kažem, špric dnevno, ili može, ko ima na kapaljku, može da se koristi ona jedna kapaljka dnevno. Sad ovaj moj ima 1000 internacionalnih jedinica, znači to je otprilike neka i preporučena doza, dakle 700 do 800, pa evo možda i 1000, dakle tih internacionalnih jedinica vitamina D da se koristi. Sada ja ovdje nemam trenutno dečiji vitamin D, dečiju formu vitamina D, mislim to znate i sami, dakle od najmlađeg uzrasta ovo može da se daje deci. Jako je dobro, jako je preporučljivo. I ono što bih samo isto rekla kada kupujete, kada uzimate te suplemente, da možda možete da obratite pažnju, dakle da je to zaista neki prirodni suplement, da je, na primjer, ovaj moj je veganski i organski, znači gluten free, bez GMO, bez nekih dodatnih veštačkih aditiva, konzervanasa i svašta nešto što oni mogu da stave čak i u te suplemente koje mi mislimo, kupio sam nešto zdravo, a na kraju otruješ se sa tim. Tako da ovo je neki brand koji ja volim i dakle suplement vitamina D, što kažem, pored toga što je dobar za imunitet, kod vitamina D jako dobro znamo da on povoljno utiče na psihološko raspoloženje. I ja sam već u onom jednom prethodnom videu koji imam isto isključivo o vitaminu D pričala koliko je on dakle, jako pozitivno utiče na psihu, dakle na ljude sa nekim psihičkim, da kažemo, koji ima anksioznost, depresiju, jer radili su istraživanje gdje su davali ljudima koji pate od depresije da su imali jako dobre rezultate, a mislim generalno sada naučnici preporučuju da ljudi koji imaju možda čak i neku blagu depresiju, dakle da idu da šetaju na suncu, da im to donosi jako dobre rezultate. Znači prosto kad je lepo vreme, ako se ne osjećate dobro, izađite na sunce da prošetate i bit će vam puno bolje. Dakle, to je to što se tiče vitamina D. Jer kao što sam rekla, dolazi nam lepo vreme, treba da izlazimo napolje, da smo što više u prirodi. Ja se izvinjavam, nešto mi je malo ovdje prikočilo. Sada dalje što se tiče vitamina D, naravno tu bih spomenula i cink koji je jako bitan. I sada mislim, ovo se sada super potrefilo za vreme ove pandemije. Mislim da su sada tek mnogi shvatili koliko je nama imunitet jako bitan i da za viruse je najbolji lek, znači zdrav imunitet. Znači počevši od virusa gripa, preko i ovoga koronavirusa, preko čak i HIV virusa koji može da se pobedi uz jako dobar imunitet. Tako da je naravno on dobar za naše generalno zdravlje i čak i ako smo mi mlade zdrave osobe, trebali bi ipak da na neki način ipak mi dodatno podižemo i jačamo taj naš imunni sistem. Dakle, kao što vidite, ja ovdje imam cink sa vitaminom C. Ne znam da li se vidi ovo što je napisano na kutijici.
Dobro, znači za vitamin C ne moram ni da vam spominjem, to već znate. I naše bake su ipak bile, dakle, pametne i ono nešto što je u narodu, ipak je to, ima nekih ispravnih stvari, znači oni su znali neke suštinske istine bez nekih velikih medicinskih obrazovanja. Dakle, svi znamo za vitamin C, jedini vitamin sa kojim ne možemo da se predoziramo, dakle možete da ga pijete, uzimate u ogromnim količinama. Znate i sami citrusno voće da je najbolji izvor vitamina C, limun, naranđa, kupus, na primjer kao povrće, odličan izvor vitamina C. Sada ovo što ja ovdje imam je dečija forma. Dakle, vitamin C i vitamin cink zajedno za decu. To možete dajete vašoj deci. Sad konkretno ovaj je napravljen za decu od 4 godine i za odrasle. Znači, ja to uzimam zajedno sa mojim sinom, sad zavisi koji uzrast imate dete, možete da prilagodite. Dakle, to su cink i vitamin C. I to je otprilike to. Dakle, ja imam i neke generalne multivitamine koje uzimam. Mislim što naravno svakako dodatno dobro doprinosi imunitetu. I sada bi se malo nadovezala na utjecaj našeg oralnog zdravlja, dakle zdravlja naših usta i desni sa našim generalnim zdravljem. Sad, to bih htjela da kažem, dakle, da bilo koja infekcija koja se dešava u našim ustima, dakle bilo da je to karijes, bilo da su to upaljene desni, šta god, čak i običan plak koji se nalazi na našim zubima ako nije neka najbolja oralna higijena. Dakle, to dodatno utiče na naš imunni sistem. Dakle, naš imunni sistem se bori protiv svakog patogena, protiv svake bakterije. Znači, ako je tu nešto u ustima prisutno, to iritira naš imunni sistem i dakle dodatno ga iscrpljuje i dodatno ga slabi. I ovdje u Americi je to jako lepo rešeno, da kažem, zato što je kod njih zaista jako lepo razvijena preventivna stomatologija, gdje ovdje ljudi većinom dolaze, dakle, 2 puta godišnje na svoje preglede i na čišćenje zuba. Znači, očisti se sa onim ultrazvukom kamenac, ispolira se sa pastom i vi tu imate odmah i pregled gdje vam se, znači, sada tu stomatolog vidi da li ima neki karijes, da li na nečemu treba da se poradi. Dakle, da vam se to otkrije, da vam ne stoji sada taj karijes ili ta neka infekcija u vašim ustima. Sad, zašto je to jako bitno? Kažem, mislim, ja sam ranije čak i kao stomatolog, kao student stomatologije razmišljala, pa dobro, mislim, ajde sad ima karijes, ako sad baš neće odmah da ga reši. Naravno, to nije najsjajnije, ali dobro, Bože moj, neće on sad umreti od toga. Mislim, mnogo je opasnije da sad on ima nešto na srcu, pa da on to ne rešava. Dok nisam došla ovdje u Ameriku i dok nisam čula predavanje svojih kolega koji su pričali, dakle, o velikoj štetnosti. Znači, vi ako imate taj neki nesanirani karijes u ustima, dakle, nije samo da on vama tu stoji, nego, kao što kažem, vaš imunni sistem se bori protiv toga i na taj način se iscrpljuje i po meni je to neka besmislena borba. Dakle, onda bolje da se to sredi i da vaš imunitet ima više vremena, odnosno više snage da se bori za neke druge bitnije stvari nego što je jedan običan zubni karijes ili generalno naslage u džepovima, na desnima koji ima, a i to bih rekla kao, mislim, kako sam ušla u praksu i počela da vidim pacijente, vidjela sam, dakle, da mnogo ljudi, dakle, ima makar one minimalne gingivalne džepove, povučene, one što ja kažem trugliće, one interdentalne prostore, malkice povučene desni, malkice upaljene desni. Znači, svi imaju, da kažem, neko blago stanje infekcije, koje, kao što sam rekla, dodatno loše utiče na naš generalni imunni sistem. Sad, šta je mene dodatno šokiralo i iznenadilo, jeste to kada je, kao što sam u prošlom videu spominjala, dakle, moj kolega, doktor sa kojim radim, ovdje u Americi, kad je on rekao, pa znate vi zašto ljudi dobijaju srčani udar, znači infarkt?
on je rekao pa to nije zato što je on gojazan ili jeo je puno masno, pa kao zbog toga, zbog stresa. Mislim, naravno to sve utiče, ali rekao je da također su radili istraživanja i upravo na tim ljudima koji su doživjeli infarkt, kada su gledali bakterije koje su to izazvale, dakle to su bile sve one koje se mogu naći u našoj usnoj šupljini, u našim zubima, i većina je tih ljudi imala neke, da kažem, nesanirane ili kanale korena, nedovoljno dobro urađene lečenje kanala korena i tako dalje. Tako da, znači sada je već stvarno i dokazano, znači te bakterije koje se nalaze u našim ustima jednostavno da su jako opasne i da kada vitlaju po našem organizmu mogu da dovedu razne probleme, pa čak i srčane. I ja bih sad to ovako uporedila, na primjer, sa sudoperom, zato što znamo da nam je, da kažem, sudoper najprljaviji deo kuće, znači tu ima nekih najveći broj bakterija i tako da, na primjer, tako i naša usna šupljina. Dakle, unutrašnjost naše usne šupljine je toliko prljava i to je, da kažem, najprljaviji deo našeg tela gdje su neke razni patogeni i neke razne bakterijice. Tako da, pogotovo ako treba da dođe, dakle, mislim, sad vam pričam narodski, ako vam je živac oboleo i sad ako tu treba da se radi lečenje kanala korena, tu pa tek, znači, ta infekcija je došla toliko da je prošla kroz koren zuba i sad kroz taj krvotok koji je na vrhu korena zuba, ono može da ide u sistemski krvotok i to može, dakle, da vitla po cijelom organizmu i dakle, da se zakače na bilo koji organ, što je jako, jako opasno. Zato što, kažem, usta su povezana da kažem, sa svim našim tijelom, sa sistemskim krvotokom, a jako su tu, da kažem, opasne bakterije. Tako da, mislim, zato bih htjela da kažem, na primjer, to ide do te mere da je, na primjer, sada jako razvijena holistička stomatologija. Dakle, gdje tu stomatolozi, osim što koriste prirodne materijale, dakle, ne koriste ni u kakvom slučaju živu, na primjer, dodatno koriste ozon kao dezinfekciono sredstvo, dakle, i u pripremi lečenja zuba i u samom lečenju zuba. Dakle, gledaju da se koriste što prirodne materije, ali one također veruju da se, dakle, kada taj karijes, znači zuba, dođe do živca, da kažem, do pulpe, da on jednostavno ne može ni da se izleči. Sada, verovatno je vas većina imala, da kažem, tu root canal terapiju, odnosno lečenje kanala korena, kada vam se iglicama onako stomatolog čisti koren pa vam puni sa materijalom. Sada, mislim, bazično ću ovako da vam objasnim. Znači, imate te kanale korena koji su glavni kanali, ali stvar je u tome što tu između, i sada vama stomatolog izlečite glavne kanale, ali problem je što tu između ima nekih mikro, mnogo kanalića sa koje stomatolog ne može da dopre sa tim svojim iglicama, i dakle da se potpuno dezinfikuje i da se potpuno očisti jedan kanal je maltene nemoguće. Dakle, šta god da mi koristili, koja god sredstva mi koristili, pa je čak i taj ozon. Zato što također su radili istraživanja, dakle, gdje su kod ljudi, mislim, koji su umrli i koji su imali, znači, izlečen kanal korena, kada su oni to ponovo ispitivali i vadili uzorke iz tih korena, to je i dalje bila infekcija. Sada, šta hoću da vam kažem? Znači, ti holistički stomatolozi, dakle, veruju da kada vam dođe karijes do živca, narodski rečeno, oni taj zub vade. Znači, zato što smatraju da ta infekcija ne može 100% da se izleči i da taj zub najbolje da se izvadi kao izvor infekcije. Sad, naravno, to je za diskusiju, zato što je pre svega pitanje zašto se mnogo stvari od nas skriva. Dakle, kao i evo što smo vidjeli iz opšte medicine, da se brdo stvari skriva i da je ovo već prešlo u neku
farmakomafiju gdje većina doktora po meni nisu onako neki pošteni koji će te leče, nego koji će samo ti propisuju neke lekiće tamo i papirčiće samo pišu i to se sada svodi nažalost na to. Tako je problem što i u stomatologiji imamo neke rupice, neke istraživanja koja se skrivaju. I sad kažem, to je za diskusiju, ali gdje ima dima, ima i vatre. Znači sad nisu oni sad neki potpuni ludaci koji misle da se, znači, zub koji ima malo dublji karijes, dakle da treba da se eliminiše odmah, jer on, kao što sam rekla, na vrhu zuba imate već te tanke krvne sudove, jer on ti puta može da krene u krvotok. Tako da je to izuzetno velika stvar i dakle te infekcije, odnosno karijesi, dakle mislim da bi te kontrole kod stomatologa trebale da budu redovne i dakle da se radi redom sve, ne samo je boli me ovaj zub, nego znači zaista da ljudi obrate pažnju na zdravlje svojih usta i zuba, zato što je to jedan jako potencijalno veliki izvor infekcije. Sad tu bi isto samo dodala da možda negdje deci do 5 godina, onako kako ja radim sa svojim sinom, jeste da kada on pere zube, ja njemu dam da on onako malo opere te svoje zubiće i naravno učim ga kako bi to trebalo da ide, ali mislim da negdje do uzrasta od 5 godine bi roditelj trebao, nakon što oni operu, da bi stekli naviku pranja zuba i da bi naučili kako da peru zube, nakon toga da mama i tata da im prođu do jedno 5. 6. godine dok oni to ne mogu onako baš lepo sami da savladaju. I eto, kao što kažem, mene su dakle onako malo preokrenuli ovi stomatolozi vamo u Americi koji su cijelo vrijeme tako pričali infekcija, pa ja sam mislila pa dobro, mislim jeste infekcija, ali nije sad to, bože moj, neka sepsa, pa sad to vitla po krvi, ali u principu jeste. Dakle, jako je bitno vaše oralno zdravlje jer ima utjecaj zaista na vaše generalno zdravlje i na vaš generalni imunitet. Dakle, bilo koji proces da imate nesaniran u vašoj usnoj duplji treba da se rešava, svi karijesi, lečenje kanala korena. Ako neko ima upalu desni, obavezno da se oko toga vodi računa. I ono što bi isto ovako spomenula jeste da sam primetila da možda malkice više, oni ovdje u Americi koriste konac za čišćenje zuba i dakle onako između zuba one prostore u koje ni ne može baš da dođe četkica i većina njih, mislim da 90% njih pod broj 1 peru zube ujutro, posle ručka obavezno i naveče. Dakle, peru 3 puta na dan zube i nakon što peru zube, na onako čiste zube prođe još koncem, zato što tu, dakle, između zuba gdje ne može baš dobro četkica da prođe, dakle, tu vam pomaže konac. A naravno, pogotovo ako imate malo povučene desni, pa ako je tu očigledno, dakle, da vam je tu neko parčence zaostalo, naravno, to treba da se izvadi. I ono što bi isto rekla, naravno, to je da oni koriste više, po meni, one vodice za ispiranje usta i zuba. I ono što sam također kod njih vidjela, a to je da oni to koriste također preventivno. Dakle, 1-2 puta na dan vi da nemate nikakav problem u ustima, nije loše da se sa tim izmućka. Sad, naravno, onaj čuveni Listerin koji se reklamira na sva zvona je najgori. I to, znači, bukvalno mi u stomatološkoj ordinaciji u kojoj sada ja radim i kažemo pacijentima da ga ne koriste zato što je puno alkohola i može da zapali, mislim, pa da spali desni. Zbog tog puno alkohola, jako koncentrovan i uopšte nije dobar. Dakle, predlaže se da kupite, dakle, u zdravim hranama ili da naručite na internetu neke vodice za ispiranje usta koje su na biljnoj bazi, koji su prirodni i koji su, što je najbitnije, bez alkohola. Sad ja sam tada da donesem, ali sam zaboravila baš da Tutengams Tonic, dakle ovu marku koju mi koristimo, koja je na bazi esencijalnih ulja i tu ima brdo nekih biljaka.
Brdo biljaka, prirodan je, dakle potpuno netoksičan i kažem onako kao deo redovne oralne higijene kao što je pranje zuba. Trebalo bi po meni da se makar jedan po dva put i mućka sa tim vodicama, to prosto da nam bude neka onako generalna navika. Znači perem zube, kad sam ih oprao malo očistim sa koncem i onda izmućkam sa vodicom i to je to. I evo sad bi samo za kraj ovako da sumiram pointu ovoga što sam htjela svega da kažem, a to je da, znači kao što sam rekla, usta su nam, unutrašnjost usne duplje je najprljaviji deo, najprljaviji organ, da kažem, našeg organizma. I zaista treba da pazimo jako da bilo koje nagovešte infekcije, ako imamo u usnoj duplji, da to obavezno saniramo, jer kažem i ja kao student stomatologije ranije sam razmišljala pa dobro, ajde to je ipak samo zub, nije to sad toliko strašno. Ali da, također ima izreka koja kaže, dakle, usta su ogledalo vašeg organizma, vašeg generalnog zdravlja. Znači, stomatolog kad otvori usta i kad vidi vaše stanje, nije to više samo estetski kako je, nego to dakle, više govori o vašem generalnom zdravlju. Znači, tolika je ta povezanost usta i usne duplje sa našim generalnim zdravljem. Jer se naš generalni imunni sistem, dakle, pokreće u odgovoru sa bilo kakvom, dakle, infekcijicom. Čak onaj minoran plak neki koji je malo zaostao, eto, na primjer, posle ručka, ako nisu dobro oprani zubi, onda je to tu se već pokreće imunni sistem i on se već iscrpljuje i tu već kreće ta neka borba sa imunnim sistemom i po meni mi treba da ga čuvamo. Pogotovo evo sada vidimo da imamo neke razne viruse i svašta se dešava, tako da želim samo da aludiram na to da vaše zdravlje usne duplje je zaista jako povezano sa vašim generalnim zdravljem. I to sad ovako ne pričam kao neki stomatolog koji je tu došao da priča, tralala, nego da zaista rađena su istraživanja i dakle zdravlje usta i zuba može jako bitno da utiče na vaše generalno zdravlje. Dakle, imunitet može da budete iscrpljeni bukvalno od tih nekih možda infekcijica koje imate u ustima koji nisu rešene. I eto, to bi bilo to. Mislim da ću drugi put da pričamo malo možda više i šire o imunitetu, zato što mislim sada možemo da pričamo generalno još dodatno. Dakle, boravak u šumi, koliko je bitan za vaš imunni sistem, dakle, boravak na svežem vazduhu, u prirodi, telesna vežba, koliko je to bitno, smanjenje stresa, ali to je neka druga tema. Tako da eto, nadam se da se vidimo uskoro sa takvom nekom pričicom i to je to za sada. Ćao!